dewasa cerita ngantosa kantenan mulyani hasrat hati ngagegur oyo patarema dina soda sana osakita kepalanya pondok kita tibra cantik impet siapa yang hebatkan lamunan sakit tu antena kok betapa sayang ia kerja kangen tapi karasa asal kasih sayang anjlek ngagoda duh geriku tega ya sekali lagi kami bagi buat Fisgara kita tersulan di belakang para musisi bergabung bersama kami sudah Sawah Production yang spesial. Itu atena mogo tetepan sayang ieu kana ieu kakak tapi karasa asal leuwih kasiksa anjlek ngagoda duh geriku tega sayang ngebatkeun lamunan anjeun nu sakitu antena tetepan
rasa asal kasih sayang